tawi ko ɓuri moƴƴude ɓerɗe laaɓude ko sahaba ɓen Allah suɓani ɓen ɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wona takko makko fii ko wallitomo hara o faljaari. ko ɓeeɗo ƴetti jawle muɗum, ƴetti kadi ƴiiƴam muɗum e wonkiiji muɗum, yarniri l'islam fii yo l'islam waawa hewtude en ɗo hannde. ɓeeɗo ko haanaaɓe du'aneede. ñannde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗayno hajju maɓɓe sakkitorohu ngun. haray nelaaɗo ko nde wotere petti woni ko ɓe hajji e nder ngurdam maɓɓe, amma umra ɓe waɗi ɗum ko fanɗi o nde laabi 6. ñannde ɓe hajjuno hajju sakkitorohu ngun, hari ɓe wonduno e sahabaɓe guluuje 120 woɓɓe ni guluuje 124 124 000 ko ɗum ɓe hajjiduno nden ñande. ɓayɓe gayni wadde hutuba makko on ka fello arafa ka aynde ɗon ɓe maaki allahumma hal ballagt allahumma ashhad, allah ene harami yottini ko nulɗalan kon. sahabaɓen fof inni tigi tigi on a yottini. on sahi ɓe ɓanti jooge o maɓɓe gon ɓe fewtini ka kammo ɓe inni allah mi torikema seeditanola wondema mi yottini. enen kadi ɗen seedito wondema pellet nelaɗo yottini. ko ɗum hannde so tawi ɗen jooɗiɗo après 1403 ans duuɓi wulure 456 ɓuri ɗum ɗo, l'islam han joni himo wuuri e juuɗe meɗen ɗo. a innay ko hannde woni ko tippi ko ɓe sahabaɓe ɗo wonno ko wakkili ɗum ɗo. yo allah waɗu en enen kadi puusayɓe l'islam ha feƴƴa e meɗen. ɓiɓɓe men tambito kadi wano mawɓe meɗen puusirno ha hewti e meɗen, enen kadi tambitoɗen. yo allah dandu en ɗum yanugol hara koye tawde meɗen. l'islam noon ko bateau. batoje ɗe anduɗen ɗen noon ɗe dogata sinaka ndiyan. amma l'islam bateau on kanko o dogay ka ndiyan, o dogay kadi ka hawre leydi. chauffeur on ko allahu subhanahu wa taala. amparantiɓe ɓen ko malaikaɓe ɓen e annabaɓe ɓen. si a ƴawi ka bateau on o yahay, si a ƴawari ka bateau on kadi o yahay. yo allah wallu en noon ƴawen wonen nder ton enen kadi. neɗɗo fof neɗɗo mo beeno haani etagol ƴewa e nder o bateau l'islam ɗo. kala ko jokkuɗa e hoore o aduna ɗo wattor l'islam on takko ɗon. wata jokku hay e hunde ha hara ɗum ɗon sakkotoma empêchete waɗugol l'islam. hande hirodiriɗo ni ɗen jogui fureji ɗiɗi waaliɗi. ɓeɗo ɓe doguno ɓe seeni Europe, woɓɓe fi ñawdagol, woɓɓe fi ɗaɓɓere. kamɓe lajal maɓɓe ngal timmiɗo hande kadi. ene noon si tawi hara ɓe innuno ko hatuma nde ɓe heɓi ma hatuma nde ɓe hewtoy ka meɗen, si ɓe rewa Allah est ce que harayno marsi ɗo? wallahi haray marsare. piiji jowi hino toon goto e meɗen andadi. Allah daali ka qur'ana makko bada auzu billahi min alcheytani rajim o inni inna wa'da allahi haq fala tahurrannakum alhayatu dunya wala yahurrannakum billahi algharur o inni inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu alghayth wa ya'lam ma fi al-arham wa ma tadri nafsun maza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. wo ko Allah petti andi ko woni e nder renga, woni ka nder reedu ton portoɓe noon joni gandal ngal avanci ɓe wawa ande so tawi ko gorko e so tawi ko debbo. ɓe haaɗi ɗon kono ɓe wata ande ko duuɓi jelo wurata, ɓe wata ande so woni e julɗo so wona e kefeero, ɓe wata ande so wona e pauvre jo ma so wona e patron jo. ɗum noon Allah inni kanko pette andi ko woni ton. o inni kadi kanko pette andi ko woni tuma ndiyan ɗan saƴata hiɓe wawa hottade, wonde no hawrodira wonde kadi woopa. tammun ɗum kadi woni wo goto e meɗen anda ko honɗum woni ko tawoyta janggo. goto e meɗen kadi anda ko e leydi honto woni ko mayata. goto e meɗen kadi anda ko honde tuma dargal ngal daroto. hay nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe anda ko honde tuma dargal ngal daroto. qul innama ilmuha inda allah, ko Allah bette andi. joni noon ɓe fatiɓe ɗo kamɓe dargal maɓɓe tosokal ngal darike. dargal ngal ko ɗi ɗiɗi, ko dargal janal ngal e dargal tosokal ngal. ñande mayɗa o haray tosokal ngal angal daranike ma. ñande fof mayoyno fof immintinoya darnoya ka dargal ko ɗo woni dargal ñanal ngal nde ñande. ko wonde tuma no ɗum noon watta goto anda, kono haray ko joopa kon, ko tañƴina kon, ko fellita kon, ɗum waɗata sina e ñalande jumare. kono o juma mo wonɗen ɗo ni koye jumare nde adna on no lanna o, koye jumare adna woni ko lannata. ko wonde yewde ɗo hande ko fi khalqul insan, tagugol neɗɗanke. mi fuɗɗora aya mo oustaz ba yewti ɗo on joni bada auzu billahi min alcheytani rajim. Allah inni ya ayyuhan nasu, kono yo yimɓe,
o innaari ya ayuha allazina amanu, o innaari ya ayuha almuslimun, o innaari ya ayuha alkafirun. Ko yimɓe ɓen fof o noddi ɗon, humanité on fof hande kadi, julɗo e kefeero, moƴƴuɗo e bonɗo, fof o noddi. O inni inna khalaqnakum min zakarin wa untha, min tagi on immorde e gorel e immorde kadi e deyel. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, min waɗi on gori gori e leƴƴi leƴƴi fi on waawu andidirde. Lita'arafu, fi on andidir tun, wala joni ka joɗɗen ɗo ni ko baaɓe maake tun woni ko tooli fewn ɗo, ko fi en andidir. No gasa woɓɓe kadi moɓo nokkugo wara ko wola ɓe haala goota, ko Allah waɗi ɗum ɗo. O waɗi en kadi none gooto kadi, ko fi o none ɗo non woni ko yewteten. Enen ɗo fof o waɗi en ɓaleɓe, kono hakkude meɗen enen ɓaleɓe ɓen kadi en daara joni no inne goɗa e oɗo ko danejo, kono ko danejo hakkude meɗen enen ɓaleɓe ɓen. So yehi joni hakkude portoɓe on tawi ko ɓalejo. Ko waɗira ɗum ɗo ko lita'arafu. O fermiroyi aya on o inni inna akramakum indallah, tabiti dey ande ko ɓuri teddude e moɗon fof. Allah précise kadi o innari lagine ma Belgique ma Allemagne, o innari kadi ka fulɓe ɓe maka sosoɓe maka manikaɓe. O inni indallah, ɓurɗo teddude e moƴƴude on ka makko ton. Ka aduna gano hiɗe wayinde ko ɓeɗo woni tedduɓe, ko ɓeɗo woni jasuɓe, ko ɓeɗo woni lasliɓe, ko ɓeɗo woni ɗum ɗo. Ɗum ɗo wawi wolde ga alhaji Allah alay ɗum ɗo. Amma ka makko to woni wo ko atqakum, ko ɓurɗon hulde Allah o ɓuri moƴƴude ka Allah. Yo Allah tawni en e ɓeɗo. Ñande go sahaba ɓen o probléme ko jogiɗen fewn ɗo, kamɓe kay ɓe jogino sifa ɗum. Ɓe inneno ɓeɗo ko maccuɓe, ɓeɗo ko rundeɓe, ɓeɗo ko daliyankeɓe, ɓeɗo ko fulɓe, ɓeɗo ko seydiyanke, ɓeɗo ko ɓe wolay no wolirten ɗo ni fewno sahaba ɓe. Ɓe yehi noon ɓe landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, ɓe innene gombo ɓuri moƴƴude. Nelaɗo jaabi tayna ɗum noon ɓe faala nanugol. O andi wonde ɗen lande hiɗe ara ɗo goɗɗo noddala landola mi jaaɓomo harana ɗum noon o faala, o noddoya to Oustaz Ba. Oustaz Ba jaabo harana ɗum noon kadi o faala, o noddiroya to Alaji Ousmane. O yildodira ɗon ha tawa gonga on ko universel ko gotum. Ɓay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jaabi ke tayna ɗum noon ɓe faala, ɓe positi question on kadi nelaɗo jaabi tayna ɗo woni fandodiye maɓɓe o. Ɓe landiti landaga ka nelaɗo en jaabi ka troisiéme tu nelaɗo wattani hakkille e jaababuye maɓɓe ɗin e question on kadi. Ɓin ene ko won ɗon lanna landade ko fi aadaji arabuɓe ko wonno avant l'islam, ka ko fi teddugol yimɓe. Ɓe inni wala ko fi ɗum noon tigi men ummata landade fi teddugol yimɓe, komo ɓuri teddugol. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kaka ta dambe landi ɗon taka ka Allah me faala wo me faala ande ko homo ɓuri teddude ka dambe. Nelaɗo maaki awa so tawi ko ɗum ɗon haray hinaɓe Muhammadu, haray ko Yusuf, haray ko annabi Yusuf alayhi salam, haray kanko ɓuri moƴƴude e dambe fof. Ɓeyni fi hon ɗum annabi Yusuf kanko ko annabajo taw go'o, ɗiɗi baabe makko kadi woni annabajo, ɗum ko annabi Yaqubu. Tati soro makko annabi Ishaqa ko annabajo. Nayo mama soro makko kadi annabi Ibrahima annabajo kadi. O si tawi dambe moƴƴe no wowlede haray ko oɗo ɓuri moƴƴude min noon baban hiɗon andi ko on to ɓewre tigi tigi o. Joni say ko fiɗum wonno landade ko ɗo ɓuri moƴƴude e fof meɗen ɗum le hinafi ɗum noon. O inni awa dambe ɗen nafoyta yawmal qiyama, ko nafoyta nde ñande ko kulol Allah, inna akramakum indallah atqakum, ko ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko Allah ton ko ɓurɗo hulde Allah. Yo Allah hokku en kulol Allah. Joni noon mbayi ɓe yewtiɓe ɗum ɗo, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon fuɗɗi yewtude ɓe bani adama on ko dambe ɗen darete ka kulol Allah ngon. O ini jogiiɗo dambe moƴƴe emo jogaki dambe moƴƴe fof ko honto taga. O inni Allah tagi façon yimɓe ɓen e noneji nayyi. O tagi en enen bani adama fof e mbulmbuldi, ko ɗum woni jaare, ko ɗo wonta yewtere men nden. Ɗum ko baba ɓen Adam alayhi salam. O tagi on noon e jaarendi. Taguɗin mungu o tagi malaikaɓe ɓen, o tagi ɓen noon ko nur e annora. Malaikaɓe noon ko aji samu nuraniya, ko ɓalli annora yankoji. La yakulun wala yashrabun wala yanamun wala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wala yatanasalun. Ɗi jikkuji ɗo nayi ko jogiiɗi o sifaji ɗin ko malaika. Ñamata, yarata, ɗanotako, yeddata Allah, resata kadi. Enen si waɗi siɗe yeddude Allah ko sabu ɗi piiji ɗo joyi. So goɗɗo ñaami, yari, ɗaani, resi o yedday Allah.
malaikaɓe noon Allah ittani ɓe kala ɗi appareil ji ɗo landotoɗi ɗum ɗo appareil hum landoto kum shahawu kum no faala sonnajo Allah waɗari kum e maɓɓe machine hum landoto kum miɗo faala ñamude kum o installari kum noon kadi e maɓɓe landoto kum jaran ɗon kadi kum noon kadi o waɗari kum e maɓɓe cheytane kadi puusayɗo goɗɗo ha o yedda kum noon kadi o installari kum e malaikaɓe ko ɗum so wayniɓe ko aji samu nuraniya ko ɓalli nurɗinaɗi ɗum ɗo woni taguɗi ɗaɓu ngu tagu tammu ngu Allah tagi kon ko jinnaji ɗin o tagi ɓen ɗon e yiite jahannam o tagi ɓen ɗon e yiite bolla yiite jahannama ko ɗon iblisa e groupe mum o fof woni ko taga tagu nayaɓu ngun ko puɗi ɗin e leɗɗe ɗen e mummumteji ɗin so ɗi kulle ɗen o tagi ɗum ɗon fof min ma in immorde e ndiyam ko ni Allah woni ko tagiri ɗi façon ji ɗo nayi woɓɓe mbulmbuldi woɓɓe annora woɓɓe yiite woɓɓe o tagi ɓe immorde e ndiyam o yilti tan o yi noon bani adama on ɓay mo andi bani adama ko yiɗɗo townugol balaji mum o wenni wo falyanzuril insanu mimma khuliq yo neɗɗanke on daari koye honɗum woni ko o taga si Allah pose no question on tun o haaɗi ɗon o répondari mo mo ɓe innayno min koye ɗum ɗo mi iwi min koye ɗum ɗo mi iwi min koye ɗum ɗo mi iwi mo ɓe darayno ko ɓuri moƴƴude o inna ko ɗon mi iwi Allah jaabi question on kadi yeeso ɗon kadi o inni khuliqa min ma'in dafiqin o précise yeeso ɗon kadi ko honto ɗon iwata kadi o inni ko yakhruju min bayni sulbi wattarayib ko yaltayɗan hakkude ƴiye ɓernde suddiɗo e ka keeci gorko on ko ɗon maniyu yaltata ko wiyete kon sperme neɗɗo bani adama koye ɗum ɗo iwi koye Allah tagi kon fof ala ko ñiddi ɓuri ko ko wiyete maniyu bani adama noon si towni balaji mum wota o yeggito dey aslu makko on baba makko e koye jaare yilti kadi kanko tigi tigi lasli makko on koye toɓɓere mani oɗo no woodi ka bunga la oɗo maraka bunga bani adama on koye ko ɓurni coñci labaɗi o ko gandal heewi e makko o ko jogii laamu o ko jogii nayew o ko jogii jawdi o haray kine makko ɗen no heewi tew ko wiyete kon sicco haray no heewi toon tew ɗum ɗon iwata toon hundukon no heewi tew ko wiyete kon tuuta e durma noppi ɗin no heewi tew tuuta rendu no heewi tew ko wiyete kon jaañe ko yahata konko ɓa hobba ko ɗo wiyete bani adam oɗo haana bungugol towna balaje khuliqa min ma'in dafiqin ko ɓuri e lowde ñiddugol kon fof tawata bani adama hay kanko tigi o yiɗa yiwgol naafere goɗɗo yiyanomo ko ɗon Allah woni ko tagi mo joni noon ɓawo tagede ko ko ñiddi ɗo Allah innoy noon aya goo yeeso ɗo inni wala kadi karramna bani adam min teddinimo noon kadi honno tagama e koko ɗoy ɗo fof o teddinirama to kadi ko teddinira o ko saabu l'islam ko l'islam pepti teddini bani adam ka goɗɗo acci l'islam o jaasay ɓuri ko jaasuno kon fof sayyidna umar radiallahu anhu mo anduɗen o innuno wo kunna azilla qawmin fa azzana allahu bil islam en laatino ko enen ɓe arabuɓe ala jaasunoɗo ɓuri en avant l'islamu arde fa azzana allahu bil islam o teddiniri en saabu o l'islamu ɗo muhammadou ari e meɗen qur'an tippi e meɗen ɓurɗo moƴƴude tageefo ngon fof yaltina e meɗen deftere nde Allah ɓuri yidden fof woni kadi e haala meɗen o inni walaw ibtagayna al izzata fi gayri l islami azallana allah sen ɗaɓɓoyi teddungal goo harana e l'islam wo Allah hoynay fi meɗen ko ɗum Allah inni e qur'an man kana yuridu l izza fa inna al izzata lillah kala faalaɗo heɓugol teddungal e jaahu ko l'islam o jogitoto ala ko wawi teddingol goɗɗo ɓuri l'islam ala ko wawi jaasingol goɗɗo so woopi l'islam nda refe on ɗo leyɗe ka wuruɗen ɗo 21e siècle ɓe jangi ha fewon ɗo ɓe yeehi ka weeyo joni ko ɓe faala ko hoɗoygol ka kammu hakkille maɓɓe ɗen ɓay tunna l'islam ɗe jogii joni mo beeno litude ko be gorko jomba gorko debbo jomba debbo dari hakkille maɓɓe ɗen yiya nokkugoyna ɓe no jogii hakkille ko jogiiɗo kum micro on ɗo mbiɗa wowla ɗo fof no nande ɗo hakkille ko ɗum ko hakkille kono miijite kadi yo gorko jombu gorko yo debbo jombu gorko jasere hakkille ɓuri ɗum ɗo Allah inni yewti fi ɓewni wo zalika mablahum min al ilmi gandal maɓɓe ngal ko ɗo woni ko hatti siko l'islam ɓe jogino ɗum ɓe waɗata no sifa ko nde hunde ñiddude ɗo ko ɓeeɗo wiyete bani adam joni noon ɗa o tagi en e ko ñiddi kon kono o teddiniroyi en ɗum ɗa kadi honɗum sabu l'islam musidɓe julɓe tedduɓe miɗo toro hoore an toro en fof mo beeyo jogi to l'islam kala ka yarɗa yo l'islam battin e ma
wata hulu wata hertiri wonde makko a julɗo. Yo mande julɗo yi e ma wonu fiera ko a wonɗa julɗo kon welto ɗum, wallahi ɗum ko nema non. Allah no inni e Qur'an goo, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wo kola e moɗon jokkuɗo diina goo, kala ko o jokki harana l'islam, wo Allah jaɓanoytamo yawmal qiyama. Nder ton kadi wa huwa min al-khasirin, haray o jeeyama ton e perduɓe fof yo Allah o dande. Ko ɓuri perdi fof ko perdoygo e lakara, hala wawata ko artede. Mijitila fuɗɗa mayede, yahuɓe ɓen fof ha goto artari. Sayyidina Ali radiyallahu anhu kanko e Umar ñande go ɓe yewno ɓe juuro e gabaruji ɗin. Ɓe inni assalamu aleykum ahla diyar, kisiye woni e mon ko wono yo galleji julɓe. Yarhamullahu almustaqdimina minkum walmustakhirina minna wa inna inchallahu bikum lahiqun. Yo Allah yurme ɓen adiɓe, yurme kadi ɓen sakkitiɓe. Minen kadi ko ɓooya ko men tawtoye on. On say Sayyidina Ali o fesi, ay o fesi, o inni ɗimmoɓe makko ɓen, o inni wo si tawi hara hiɗon anduno ɓe si ɓe wawayno wowlude ɗon andi ko honɗum ɓe wowlayno, ɓe inni women anda. Sayyidina Ali ine o acce mi yeetoɓe taho ko honno ene wonirɗen ɓaawo maɓɓe ga. O inni wo ko ono yo mawɓe mayɓe, wo sakanna diyarakum, min hoɗi galleji ka hoɗnoɗon ɗon, wala bisna siyabakum, min ɓornike coñci ɗi ɓorninoɗon ɗin. Goɗɗo ma yeyɗo acca base wi molnangi surroyamo ha gayna arta, wuppangi ha laaɓa, waɗangi sitati ha moƴƴa ɓornoɗangi kadi, yeddirangi Allah kadi, a yeggiti ɓorninoɗo gi hande no e nder gayka. Sayyidina Ali inni wala bisna siyabakum, min ɓornike coñci mon ɗin. Wa akalna amwalakum, min ñaami kadi jawle ko accuno ɗon kon fof min roni. Ko an andi no ɗaɓɓirno to, sino moƴƴuno ma no boni, tant pis pour toi. Wuurɓe ɓen ɓe dakkimitoro e jawdi ndin, hasboore jawdi ndin fof kam ɗaɓɓuɗo ɗon ni woni ko fawi. O inni honɗum kadi wa zawwajna nisaakum, min resi kadi sonnaɓe mon ɓen après 4 mois 10 jours. Sonnajo ko fesata ko lewru ara ɗuuɗi ha, ma ha dondini sende, ma ha o ƴewta e keygu, o fuɗɗo ɗaɓɓugol client. Ko ɗum l'islam o wi ka 4 mois et 10 jours na yo cuɗo, après les 4 mois 10 jours haray hande kay ko yo cuɗo o labintino moƴo fi yo ɗaɓɓu goɗɗo goo. Mayɗo ɗon kam maayi, Allah walla ma haɗa walode toon e ko moƴƴi. Sayyidina Ali on say o darti, o inni ene ɗon andi kamɓe kadi ko honɗum ɓe jaaboto si ɓe wawayno yewtude, ma hara si ɓe yewtino en nanayno. Ɓe inni o wo ko ɓe innayno, la tal abanna bikum dunya kama laibat bina. Wo men torike on, wa ata aduna on ɗaynir on wano aduna on ɗayniri men menen. Si meɗen andunonu, wallahi jaka men juulayɗo darɗe ɗiɗi. Si ɓeɗen anduno men janngayno sengo woto Qur'an, si ɓeɗen anduno men ittayno sadaka, si ɓeɗen anduno men yahayno men juula ka juulirde. Yandi mi torike on la talɗabanna bikum dunya kama laibat bina. Yandi mi torike on wata aduna on ɗaynir on wano ɗayniri men ɗo ni. Ɓe inni honɗum kadi wo onon wuuruɓe ɓen wo ta'maluna wala ta'lamuna, onon hiɗon gollude kono on anda joddi golle ɗen. Wa nahnu na'lamu wala na'mal, minen mayɓe ɓen noon meɗen andi joddi golle ɗen hande kadi, kono pellet woni trop tard mi wawata gollugol, woni trop tard hande kadi. Si goɗɗo wuuri ɗo 20 ans o ɗaɓɓari mbuɗi ha hewtoye Afrique o indi jaga simi wakkilo toon mi ɗaɓɓa, haray ɗum noon hani hande ko hayhata. Ɓeeɗo ko ni woni ko ɓe feƴƴinirno. O bani adama ɗo min wo enen o ko fopponi sakkitorten. Yewtere wotere Cheikh Hassan al-Basri mo yewti wo ko ayyo bani adama andi to hunde wotere, ñande go aduna on weetuno nangue fuɗi tawi a ala e hoore o aduna, wo fellitu kadi ñande go nangue ngen fuɗay weeta hara a wodaka e hoore o aduna. Wo nde ñande ɗon haray ko honɗum ardunanɗa hoore maɗa, ko landal ngal imo be darana ɗon hoore muɗum. Si ɗum noon feƴƴi o ari noon bani adama on ka tagugol mo kadi, o inni wo lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Wo ko Allah wodani laamu kammuli ɗin e leydi ndin, Allah himo taga, o waɗi mo ala sighatul madi, se ɗi hino jokkodiri, himo taga kala ko yiɗi tagugol. O inni yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau zukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima.
o senditi ene yimɓe ɓen fof catégorie ji ɗon kadi joyi fii ka jiidagol fii heɓugol ɓiɗɗo o inni woɓɓe goo hino toon o jonnay ɓe ɓiɓɓe rewɓe tun amara choix ko sendore Allah sifa annabi Lut ɓiɓɓe makko ɓen fof ko rewɓe wonno wo woɓɓe o hokkaɓe ɓiɓɓe worɓe tun sifa wano annabi Ibrahima ko worɓe tun Allah hokkornomo wo woɓɓe goono toon o jillidirana ɓe o waɗana ɓe worɓe e rewɓe sifa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo woɓɓe goo hino toon noon o waɗa ɓe ɓe jiidota ko fes wa yajalu man yashau aqima hara heɓata few ko ɗi catégorie kala ka Allah waɗuma yetto Allah muñoɗa e hoore ɗum ɗon ɓay ɗum ɗo feƴƴi o inni ko bani adama on kadi ka tagugol mo nder ɗon ɓiɗɗo hino yalta hara nene e baaba no faalirano non hina non ɗon kadi o yewtuma ko ya jogi to hunduko makon so wari himo raɓɓiɗi ma himo juuti ɗum ɗon hina e laawol ma woni ko danejo ma ko ɓaleejo hina e laawol ma woni himo laaba himo kaani a duwa ka wolugol hay e hunde ko woni tun hiɗen wowini goɗɗum ka meɗen innugol jalugol kanaro ara ɗum no moƴƴi ɗum ko konngol harmugol noon hino harmi ka l'islamu few jalugol neɗɗo kanaro fewndu annabi Moussa alayhi salam goɗɗo jaluno bareeru ɓaleeru kir o jali ndu ñallal ngal fof mo yewtiri ɓaawo mayru himo jala ndu hakke ko ndu kaani o jali ndu haa ɗum metti Allah subhanahu wa taala Allah nuli Jibril o ini yehi yeetoɗa Moussa yo yaw o lando o neɗɗo ɗo ene ko bareeru ndun o woni jalude ka ko taguɗo bareeru ndun on sa jali moƴƴi sa jali o téléphone ɗo o labaka hara na joom makko ko moƴƴino mo wiiɗa wata moƴƴingol ɗulle ko Allah subhanahu wa taala hara ɗum ɗon no harmi Allah no inni e Qur'an ya ayyuha allazina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum ɓay ɗum ɗo feƴƴi e gandi no tagira ɗen hande kadi o addoyi aya mo fermiroy ne yewtere ɗo ɗon o inni ya ayyuha al insanu ma garraka bi rabbika al karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ko ayyo neɗɗanke ko honnum hoduma e rewgol o joom ma waɗanɗoma ɗum ɗo fop suutuɗo waɗuma e toɓɓere maniyo ha yaltuɗa ɗo juutimma labinma waɗanma guite waɗi ɗiɗo fof ko honnum hoduma ha ronkuɗa rewgol oɗo ñande be bakkatuji ma ɗi ƴawa yahay ka makko kono kanko ñande be ñande arsike makko ngo tippina yo adda kanka mo wono inde o sali si tawi paykum salanike ɗo joni mawɗo mum mawɗo makko on jonnatamo kañum kayna ɓaytunga waɗari komi wima kon en famodirta Allah kanko wayra noon o ini wa fi samai rizqukum wa ma tuwadun arsike mon on hino dowga e kala konko foɗa ɗon ñande be ñande tippoto ñande be ñande tippoto ñande be ñande bakkatuji ko wonnen faggitade kon fof ya ƴawo e tawemo o daara ɗum no daare ko jeeyaɗo a yeddilan ɓanta juuɗe kadi Allah okkoran o ina Mikael tippingi san jonna jeyagel angel o jonnama kadi kono mo habbima ka tournan inna rabbaka labil mirsad joomi ma himo ka rond-point mo habbima ɗon ɗon noon goto ala wa in minkum illa waridu ala hay goto sina rewro yay ɗon a taway Allah no habbima ɗon ɗum ko so tawi mayɗen en hewti ɗo ko ɗum si bani adama on hewti ka o mayata yeehi ha wonki kin hewti ɗo Allah noddaymo o imbinay ko noddamo o inna yabna adam kayo ɓinguel adam wada'uka wa tarakuk wa fi turabi dafanuk walaw zallu maka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu allazi la yamut o ina hande noon siɓɓe maɓe ɓe dognuɗa ɓawa mum fof ɓe foppo hande ɓe wallinima ɗo ɓe accima ɗo ɓe yeehi ka nder gayka ɗo ka jarendi ɗo ko ɗo woni ko ɓe surrayma wo haysi ɓe wondi ɗino e ma duuɓi temedere ɓawa wonkiki yaltude woɓe wawatanoma nafude a hunde an kadi a nafataɓe o inni hande noon hay e goto luttanama si wona min Allahu subhanahu wa ta'ala wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu allazi la yamut komi woni Allah duumiɗo e gurdam mo mayata on few hande noon min no ya accu a accari min no ya waɗɗo a waɗari hande noon intervention ala hay e hunde hakkudeji meɗen ko ɗo nelaɗo sa sallam maki wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu o ala hay goto e meɗen sina kanko e Allah ɓe yewtidoyey wa laysa baynahu wa baynahu turjuman haray ala hakkude maɓɓe kadi interprète nantinowo ala on famodiray ko kanko taguma tagu haalaji nin fof si ɗum ɗo feƴƴi toɓɓere an wonde sakkitade nden ɓaleejo enen ɓaleejo Allah no teddini fii meɗen ɓuri ko teddini ɓandu daneeru si tawi hiɗen faamuno ko taga kon fof adda e hoore ndi leydi min ladun adam
ila yawmi an yarisa Allahu al-arda wa man alayha, ha ñande Allah rodi ndi leydi e kala ko woni e hoore mayri ni ngon fof bentagego ngon fop ko Adama alayhi salam. Adama ko ɓaleejo, na portojo, na arabujo, na ɓaleejo, hay e goto wawa yeddugol si tawi annabi Adama ko ɓandu ɓaleeru. o inni wala qad khalaqna al insana min salsalin min hama'in masnun. min tagi dey en neɗɗanke on ko fama ɗon ko Adama persini to min turaɓe kala ka mbulmbuldi ari loope ari na enen woni ko fanda ko baba meɗen, enen koye toɓɓere mani woni ko tagaɗen. amma Adam koye mbulmbuldi jaare loope ɓaleeje senƴayɗe ko ɗon woni ko tagi baba meɗen. kala ko taga kon fof hande kan noon yalti e oɗo. ɗum ɗo yo naari en ko mantoren, na goɗɗo e meɗen yoɓino fi yo fuɗɗo aɗa do tagete yo wonu ɓaleejo. a andano mi andano Allah muyirri ni ko ɓuri moƴƴude kon fof valeur ɓaleejo. kadi Adama ko tagira ko Allah ko ini wo khalaqtu bi yadayya, mi tagiri o dey juuɗe an ɗen. Allah no wawno inde malaikaɓe yoɓe moƴƴin, mo wawmo moƴƴinde goɗɗum ma mo wawno tagirde Adama kun fayakun, kono waɗari ɗum noon fof. o inni ko honɗum Iblisa ko fi honɗum saliniɗa sujjangol liman khalaqtu bi yadayya, on momi tagiri ɗe juuɗe an ɗo. Allah ƴetti tan mum on fof tagi waɗi hunde ko haɗi sujjana o. teddungal ɓuray ɗum ɗo. tagaɗo yiwɗo e toɓɓere mani yiw emo Allah tagiri juuɗe muɗum, ɓeɗo ɗiya ko hombo ɓuri teddugo. ko ɗum sanani woɓɓe no lanɗo si tawi annabajo ɓaleejo no woodi inne baba tagie ko ngon fof ko ɓaleejo, nene tagie ko ngon foti ko Hawwa ko hombo ewi ko Adam. haray ko enen woni original o, luttuɓe fof ko photocopie. ɗum ɗo no yoni ko mantoren. ta lando si annabajo ɓaleejo no woodi hino woodi baba tageefo ngon fof ɓurɓe moƴƴude ɓen fof koye wi koye ndu ɓandu ɓaleeru Adama alayhi salam. ɗon ko feere. toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum hikki ɗon Oustaz Baye nilan o leero ngo yoni ga tigi tigi awa inchallah. haray ko hikkoto ɗon puusen dow ɗon seeɗa sen feƴƴi ka annabi Adam e ka nene Hawwa. Adama Allah tagu loopa ngal o wallini ngal duuɓi 40 hingal waali. malaikaɓe no feƴƴa ɗon ɓe anda ko honɗum ni, ko honɗum woni ɗum ha hande ɓe yarti ko kamɓe tun woduno. ko ɗon Allah ini wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. ɓe waɗay ga ko lonto qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah daari qala inni a'lamu ma la ta'lamun. ɓe miɗo andi ko ganda, so tawi ɓen ɓe rufiniɗa kono miɗo andi ɓen ɓe ɓuroyey on. valeur ko Allah jonni ɓaleejo on kadi. nane mbino noon malaikaɓe hiɓe jogii piiji 5, ɓe ñamata, ɓe yarata, ɓe ɗanota ko, ɓe resata, ɓe yeddata Allah. enen bani Adama on en waɗay ɗiɗo fof. tawata ko enen waɗayɗo ɗiɗo fof ko baba men Adama ɓaleejo on. Allah innata malaikaɓe yeddata Allah ɓe yo yaw hiwromo, yo yaw sujjanamo. ɗum ko teddungal noon. yo yawɓe sujjana karamo ko makko, bi ma'ana ko annabi Adama woni ko janni malaikaɓe ɓen. Allah innuno malaikaɓe an bi'uni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin. yetelan inde ɗi piiji ɗo so tawi ko gonga haalu ɗon wonde maɓɓe ko rufoyey ɓe ƴiƴe. ɓe ni la ilma lana illa ma allamtana. mais mara gandal sina hirgon ko jonnoɗa men. o inni Adama ari ɗo place ma on hewti hande ga yeetiɓe inde ɗi piiji maɓɓe an bi'um bi asma'in, yeetiɓe inde piiji maɓɓe ɗin. falamma an ba'ahu bi asma'ihim, ɓayno yeehi ha annabi Adama yeetike ɓeɗo o inni a joni noon ko honɗum ɓe woni karama ko mon ka o wonari hara ɗon hani jooɗade hiwromo. teddingol karama ko mon ɗum ko wajiɓe hoore janganar ko jon fi kala ɗum ɗo majjino hakkudeji meɗen en toro Allah yo Allah artir. ɓe jooɗi ɓe hiwrimo sabu ko Iblisa sali kon ɗum ɗo Allah sanctionnimo ila yawmil qiyama. ha nande dargal dari ko sali gon sujjande baba meɗen Adama. Allah inni an omi pinima a naatoya yiite jahannam. teddungal ɓuray ɗo malaika fof yo yaw jooɗo hiwro baba men ɓaleejo on tawata ɗum ɗo yonari en teddungal kadi en ɗaɓɓay goɗɗum go ɓaw ɗum ɗo. ɗon feƴƴi Iblisa noon mi waɗa ɗon entre parenthèse. Iblisa e annabi Moussa ɓe wanno discussion hakkudeji maɓɓe. annabi Moussa no yiɗno yewtugol ha non o nodduno Iblisa o inni joni ko mi faala moƴƴintingol hakkunde ma an e Allah. ɓay ko waddi on ko hunde wotere pet mi faala yo moƴƴinti.
so jetti qur'an on jogandema baqara ha hewto yibi rabbina 114 chapitre suratuji temedere sappo e nayyi ayeje ɓuuri 6000 verset o yiyata toon boneji ɗiɗi ɗi iblisa waɗi koy ko piihu gotum petto o bonni ko ɗum si karamakojo go nden waɗa yewtere ɗo wonde o inni wo se wattanare enen jooɗiɓe ɗo ɓe hiɗen jogui bakkat ɓuuri iblisa o inni fi honno wondaren iblisa ko bakkatuji jeli won mari ɓeni ko gotum ko salino sujjangol kon adama ɗo no gayi goɗɗo himo mawnintini ko ɗum ɗon iblisa wanno o fenayi o wujjayi o jeenayi o jattayi o ño'ayi o janfoto ɗiɗo fof hara ɗo fawi e hoore makko iblisa noon ko gotum pette o luttoy ka nder yiite imagine noon an iblisa ɗon haara ko hommo e moɗon ɓuuri ɗo woni feere anna Moussa inni joni fiyo moƴƴintin mi faala joni yaha e sujjanoya adama ɗaɓɓuru makko on kaw surra ɗon sujjanamo min Allah yo accane iblisa wo o jali ñallal ngal fof mo jalude kankita o inni he Moussa gaɗa kirɗi min ko kanko adi wiwgol min ko ɗum sa yi neɗɗo himo tappa ɓernde mo inna min ko insanun mutakabbir ko neɗɗo mawnintiniɗo ko iblisa wino ana khairum minhu ko kanko adi wolgol ngo ko wo min miɗo moƴƴi ɓuuri adam wo fiyon wo halaktahu min tinin wa halaktani min nar a tagi o e loope min a tagilan e yiite pour lui tagaɗo yiite on no jogui valeur ɓuuri tagaɗon e loope tawi na ɗum ɗon iblisa inni bon ɗum ɗon watta few say ko ɗon mi moƴƴintinirta ɗum ɗon mi sali iblisa kankadi o jonni noon annabi Moussa conseil o inni ɓay an ko a neɗɗo laaɓuɗo ɓerne an ka mi yettoma piiji ɗiɗi o inni wo ahlaktu nnasa bizunubi wa ahlakuni bil istighfari wa qawli la ilaha illa allah wo komi halkirta ɓiɓɓe adama ɓen komi puusuɓe ha ɓe waɗa bakkatuji mi jooɗoɗa noon mi jala ndaare mo be me yo consulte ɓernde makko nden so puusima ɗo jonta waɗu tawaɗo o puusama waɗu tum waɗu ka gayinɗa wadde o hande kadi ko kanko artayna a ndaari ko waɗɗa o nin sintinma kadi ko ɗum Allah ini ka mathali cheitani is qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u minka si yehi ha o yeddi o in ha min ko ha ɗo arnoɗen ɓayangay mi andi a woni ko parti anga joni haɗa tigui o garno nato e nga yiide joni min kam ɗo o ɓay komi halkirta yimɓe ɓen ɓiɓɓe adama ɓen ko fiyoɓe waɗu bakkatu wo kamɓe kadi kala faalaɗo ɗan halkude min iblisa ko wiwgol astahfirullaha e wiwgol la ilaha illallah neɗɗo fodde mo duumi e wolugol ɗi konngole ɗo ɗiɗi iblisa wawanama hay e hunde cheytane wawanama hay e hunde a accide tun o présente o hande kadi accitugol ma hara o hewti ƴettitugol ma hara o yeehi kadi ko ɗo wiyete iblisa alayhi lanatullah kankan noon o ƴetti o wondiri o inni si Allah jaɓi mi majjinay ɓiɓɓe adama ɓen fop illa ibadaka minhumul mukhlasin sina seeɗaɓe ma ni e jiyaɓe ma woɓɓe goo hino ton ɓen ko ɓe laɓɓinaɓe noon ɓen ɗon mi wawata fi maɓɓe Allah ini jeeyaɓe am men tigui tigui ɓen ɗon wawataɓe majjinde joni mi waɗa ɗon hakkude parentése ɗon joni dareno juulirde heewiri dareno labira suumaye yaha ɗo joni tawa iblisa foolete a wawata arde ga juulirde hango nga woni parti makko sa fooloyi iblisa après le ramadan a ari ga an on haray o ronke naɓorde ga yiite si tawi noon a tippitoyi kadi ka juulirde ɗo wo ñande suumaye aroyi andu an e iblisa o yaadi jaga ko addunuma ga yo ko ɓay jaka iblisa o kolmbama o jolkama ɓay nela sa sallam no maki wosi suumaye ari dambuɗe yiite ɗen fof sokete dambuɗe aljanna ɗen fof uddite cheytanuji ɗin fof ɗi kolbe ɗi jolke jaka yo an a wawata forsude gonno wawa gañade iblisa araka juulirde kala wakkiloyiɗo ɓawo ramadana o ari yo Allah addo en fof meɗen aray ko oɗo fooli iblisa kala ngo ronkuɗo résistoyde hande kadi yandu iblisa naɓorima o ini noon la am la anna jahannam Allah inni awa min kadi mi hebbina yiite jahannama ngan an e kala jokkuɓe ma o ini ɓay tun adama oɗo woni saabu ha mi yalti ton an on en yaadu yehi ɗum ɗo wonno annabi adama baba meɗen hikkiɗon kay nene hawwa kadi nene meɗen alayhima wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam jangi kisi woni e ɓeeɗo yo ɓernde meɗe waalo nde toɓɓere ɗo pet hino yoni enen ɓandu ɓaleere ko ɓaltore haray ko enen woni lasli on ka tagugol bani adama adaɗo tagede on mo Allah tagi on fo ko adama alayhi salam o ko wonno ko aden ɓaleejo haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi yewten ɗon kadi fi gurdan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi diwa ɗiɗa fof ko annabi Shuaybu mi aroyay ɗum noon ka résumé ka fen mi ara fewdo nelaɗo ɓurɗo moƴƴude e tague fo ngon fop
mo anduɗen on Allah no tagi malaikajo on ko wiyete ko ridwan ko on non jogui saabiji aljanna ɗen o udditata aljanna on sina tuma neɗɗo présente inni komi wiyete Muhammad de nelaɗo sallallah alih w sallam dariga dambugal inni ana Muhammad ko neñande dambude aljanna ɗen udditete on say ko tuma Muhammadu naati o si goɗɗo goo kay naata oɗo o arno e nder Makka ɓay o nulama o nulira duuɓi 40 e nder ɗin duuɓi 40 duuɓi 13 ono gerdude e yimɓe makko ɓen fi tabintingol konngol la ilaha illallah yehi ha ɗum ɗo ronki martude fof Allah inni tigi tigi on nayon yotto ko wona ɗon e waɗede kon kono joni ɗon wawi dogude yalta yoɓe dogu men yalta leydi ɓurni moƴƴude ndin fof fi kala ko Makka fi kala ko Madina kala ka wonɗa e hoore leydi tawi diina ma kam wawata marsude ɗon haray waɗɗike ma ya yaltuɗon sina nelaɗo accitatano Makka ñande nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe yaltayno Makka hiɓe fesude ɓe inni ya Makka ɓe sappora ni leydi ni anta ahabbu biladillahi ila llah leyɗe ɗen fof ko an ɓuura yiɗede ka Allah wa anta ahabbu biladillahi ilayya min kadi fof ko an mi ɓuri yiɗude lawla anna ahlaki akhrajuni fik lama kharajtu sinano tumɓay yimɓe ma ɓe yaltinilan e ma pellete mi yaltatano e nder Makka kono mi mara choix hande kadi ko ɓe mi yalta julɓe ɓen soñdia ko anduɗen konko feƴƴi e hoore Bilal e garay ɗo ɓe soñdia nelaɗo ini ko ɓe ɓe yalta tawi on say ɓuuri leyɗe plus de 23 pays arabe Algérie hino wooda, Maroc no wooda, Égypte no wooda, Jordanie, Syrie, Irak, leyɗe arabe fopp hino wooda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam acci ɗe leyɗe ɗo fopp leyɗe Asie fopp o acci leyɗe Europe fopp o acci continent Amérique fof o acci o inni izhabu ila Habasha yahe Éthiopie fa inna fiha malikan la yuzlamu ahadun inda lanɗo no e nder Éthiopie on o jaɓata tooñe waɗa e nder laamateri makko nelaɗo no anduno fimen ka anda fimede si tawi len heɓoy aljanna ko ɓe iwtiren ɓawo oɗo o inni wa in tuti'uhu tahtadu son ɗoftike oɗo tun haray on feewi son iwtiri ɓawo oɗo haray on feewi nelaɗo inni yahe fattoyo ɗon e nder leydi Éthiopie lanɗo hino toon no wiye annajasiyu on o jaɓata goɗɗo tooña goɗɗo ka makko toon fi kala hari on say najasiyu e nelaɗo na e diina wota ɓe wonno koye diiɗa annabi Isa e Musa najasi woni ko wonno kono yahe tun wayni on ɓaleejo on ko neɗɗo fewuɗo nunɗuɗo noon o jaɓata toñe waɗa e nder lamateri makko ɗi o phrase ɗo tun o jumla ɗo no yoni ɓaleejo ko o weltora ila yawmi l qiyama izhabu ila habasha yahe Éthiopie fa inna fiha hino ton malika lamɗo la yuslamu ahadun inda goto toñatake ka makko ton ɗum ko enen noon enen sen tooñi hara en ƴettu jikku woɓɓe kono en andiraka tooñugol mi waɗa ɗum entre parenthèse so ndaroy tariha winda ɗon o andi tariha ko wiyete histoire ko a ƴettu 50-50 na aya Qur'an na hadis no wawa wonde gonga fof kan wawa wonde fenande par ce que koko filla woɓɓe no inni ɓen wurunoɓe on say e nder Éthiopie hari ko baɓe maake ko fulɓe ɗum no kay ko teddungal goko hara ko particulier na ko woni ɓalewon kon tun o inni yahe toon ɓe yehi tolle kadi o lanɗo kanko ene laaɗo ɓe yewtare ɓayna téléphone woduno ɓe hewtile kadi ko ɗulle ko feƴƴi toon ka o inni wuure e nder Éthiopie ɗo ha ñande fallon goto wawana on ɗo hay e hunde malgré on say najasi on noon himo jogino rédaction molanaɗo kanko o wiyeteɗo Amru bunil As hiɓe welduno moƴƴa ɓay julɓe ɓen dogi yeehi toon makkankoɓen ko imminno ko Amru bunil As o inni ɓa wona yaade Éthiopie par ce que ange lanɗo iɗon famodiri ka hewtuɗa innuɗa yo jonniteɓe o jondeɓe haɓɓaɓe fappo artiraɗo ɓay o hewti o inni ya Amru hewti waɗi ɗulle o yandari ha o inni ko ay yo Amru sa ƴetti fello kange e kaalisi a jonnilam fiyo mi ƴettuɓe mi jonnitama mi waɗata ɗum si tawi no weldigal men ngal lutta yo ngal luttu si tawi ngal taƴa yo ngal taƴu mi jontatama ɗum ɗo hay so tawi ko fello kange jonnuɗalam ndaare jikku ɓaleejo ko ɗum ɗo woni ko andirano ɗen hay si sansi joni kono wallahi ko ɗum ɗo wonno jikku ɓaleejo nelaɗo sallallah alih w sallam ɗum ɗo ko honto iwri ko wahyu min Allah ko Allah wahyini ɗum ɗo e nelaɗo sallallah alih w sallam wa ma yantigu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nelaɗo wowlirta beleɗe
si ɓe inni yahe toon go way pellet Allah holliɓe ɓe yehi toon julɓe ɓen ɓe waway dankede toon teddine kadi ɗum ɗo woni feere jum. si ɗum ɗon feƴƴi ko leydi ɓaleejo e ko ɓaleejo heɓi l'islam ko tawata kon kala mo yadare ɗum ɗo ka Allah haray mo jeeya e perduɓe no wolirɗen ɗon nane l'islam naati ka leydi meɗen enen Afrique ko adinaɗo ede Madinatul Munawwara ɗum ɗo yonari en teddungal. l'islam on arno e nder Éthiopie o wuuri ɗon o tabbiti ɗon gollitira ɗon kadi duuɓi si l'islam on noon feƴƴi hewto e nder Madinatul Munawwara. julɓe ɓe woni ɗon ha woɓɓe immi hooti Makka soñjaji ɗin fuɗɗiti kadi nelaɗo inni yiltite kadi ka wonno ɗon toon ɓe yiltiti kadi e nder Éthiopie. woɓɓe ko ɗon woni hande nelaɗo sallallah alih sallam feruno ɓe iwi Makka ɓe seeni Madina ɓe iwri Éthiopie ɓe yaari Madinatul Munawwara ɓe yiltitaki Makka hande kadi hakke ko teddugal ngal moƴƴuno ko ɗum enen kay sen daari fewn ɗo joni ɓoyiɗo kala hotata hande kadi teddugal ngal moƴƴiɗo ndiyan no woodi courant no woodi cellal no woodi sécurité no woodi kalis no heɓade si ɗiɗo fof no woodino ka meɗen est ce que ara garayno e garatano ko ɗiɗo mankanno makkankoɓe e nder Makka waɗi si ɓe dogi ɓe yeehi Éthiopie ɓay noon ɓe heɓoyi ɗi toon ɓe ala ko ɓe yiltanto hande kadi toon ɓe yiltotako toon hande kadi ɓen noon ɓe woni toon ha ɓe immi ɓe yaaro e Madinatul Munawwara ɗon feƴƴi. ndaari teddugal kadi ko Allah waɗani ɓaleejo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e Najashi ɓe yiidari hayno wotere ɓe yiidari fes. o Najashi ɗo o maayi e nder leydi Éthiopie ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe e nder Madinatul Munawwara ɓe hendi information nouvelle o wondema Najashi o maayi nelaɗo moɓidiri sahaba ɓen fof ɓe juulima ko wiyete kon salatul ghaib julde wirniɗo ko mbo ada waɗanede ɗum ɗo ko ndu ɓandu ɓaleeru ndu yawitiɗen ndu minimise ɗen enen ɗo ndu no teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala. salatul ghaib ndaare tariha on fof ko ada juulede salatul ghaib ko an Najashiyu ko o ɓaleejo ɗo wonnoɗo e nder Éthiopie kono arabu ɓen ɓe windata fi ɗum ɗo fof ko ɓe windata ko fiɓe maɓɓe ɓen tun enen ɓe acca ɗo ɓay e windade ko mbo windanta en hay so ɓe winda e hoore mo ina ko moƴƴi kala ka ɓe yaltinta kaka warte ɗum e ka heege woodi e ka nawnaji ngal teddungal ɗo ko enen heeɓi ngal ɗo salatul ghaib e hoore Najashi o ɗo ɓay o maayi nelaɗo no juulata goɗɗo sina hara ko aaden aljanna ɗum ɗo yonari en teddungal. ɗon feƴƴi sonnajo gooto kanko laɓɓinayno juulirde nden Madinatul Munawwara. Madinatul Munawwara ka juulirde kanko hoccayno toon ñoogi hoy koy hiɓe inni ka tariha on hari ko wonno ko yummira on hari ko ɓaleejo o faatori jemma no ɓe windiri noon ɓay o faatike sahaba ɓen ƴettimo naɓi surroyimo ɓe findinaari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonoyi ñallal woni balɗe ɗiɗi ka 3e jour nelaɗo ƴiyaari ɓeyni wonto ndenan kaarijo woni sahabaɓe inni nelaɗo on o faatino ke ila hecci hanki num min wattinoyimo num nelaɗo maaki hanno yeeto ɗollan sahabaɓen ɓe maaki women faalano kama findinde nelaɗo sallallahu alih w sallam juulimo salatul ghaib o kadi ko ɓaleejo wonno kadi ɗum ɗo kadi yonaari en ɓanndu ɓaleeru ndun ni si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay woni ha l'islamu tabiti ko gerda e muɗum kon fof wabtongo lanni l'islam on tabiti hande kadi yeehi ha julde farlama korka farlama piiji ɗin fof farlama joni noon ɓe maapike ko honno hande kadi ɓe wawata andinirde julɓe ɓen nder julgol ngol yoni woɓɓe ini huɓɓe yiite woɓɓe ini waɗen talerru woɓɓe addi proposition ideji muɗum sahabaji na goto na ɗiɗo ɓe yeehi ɓe hoyɗi noddinan ɗum no wonde noddinirde ɗo ni ka raɓɓiningol nde laaɗo sallallah alih w sallam maaki yeehe janno ndu noddinandu ɗo Bilal tindinoyimo ndu tawi sahaba ɓe ɓe falaka fes ɓe yiiɗa few tawi Seydina Bilal ko on say simo noddinde ko inata ko asadu o leynugol ashhadu on noon o wawata yaltugol moƴƴa woɓɓe noon critique ɗum ono woniri fewn ɗo ni kamen ɗo ka woɓɓe kasi he feƴƴiɗo prononce ari moƴƴa tum ɓe nawa timmina sellina hayƴeɗe e Allah tagu tum fof o fonna nda reeɗi kolli ɗo haray fof wawata fotugol nelaɗo maaki ko Bilal oɗo Bilal woni awwalu muazzinin li rasulillahi sallallahu alih w sallam fi tarihi l' islam kanko adi noddinalngol nelaɗo sallallahu alih w sallam ndarolle fewndo nelaɗo suɓimo
hari Abubakar hino ɗon. Abubakar e nelaɗo ko esraɓe. Fewno nelaɗo suɓimo hari Umar hino ɗon. Umar e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko esraɓe. Fewno nelaɗo suɓimo hari Usman no ɗon. Usman e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko esraɓe. Fewno nelaɗo suɓimo hari Ali kadi hino ɗon. Ali e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe esraɓe. Fewno nelaɗo suɓimo hari Sa'd ibn Abi Waqqas on kadi himo ɗon. Sa'd e nelaɗo ko aden e kawmo. Nelaɗo acci ɓeɗo ko inni yehetinde noon ɗum ɗo Bilal. Bilal tawi kanko adi ewnanade l'islam on, noddinana kadi e hombo ɓurɗo moƴƴude tagi fo gon ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ngal geɓal ɗo ngal ɗo yonari en kadi innugol sa enen hay hunde innugol ko woni o ko ɓale ko golle noir la ɗum yowodira hay e hunde ko ndu ɓandu Allah ɓuuri yidde o ndu ko ndu ko ɗum waɗi so ƴetti piiji ɗin fof o waɗi ɗo. ɗum ɗon woni ko feƴƴi hande kadi. Bilal oɗo ko kanko adi ƴewgol ka hoore suudu Kaaba ewno. Ndaare heferɓe ɓen arabujo ko moƴƴi o ko moƴƴi haray ɗuma hunko hino toon hakkundeji meɗen. Portojo ko yiɗuma o haray hikko lutti ɗon ɓandu ɓaleere ɓandu daneere no gasa yiɗen ɓe kono ɓe yiɗata en ha hewtoya. Ñande Bilal ƴewno ka hoore suudu Kaaba ɓay fatuhu Makka waɗi, Makka udditama. Tawi hande kay ko l'islam woni e dogude e nder Makka. O ƴewi ka hoore Kaaba o noddini, ɓay o noddi. Maccuɗo kefeere gooto no jooɗiɗa ko honɗum on inni o inni mbari an heeɓi sans molnaɗo ko Allah wari mo aɗo o yiwde o maccuɗo no ƴawa ka hoore suudu Kaaba ɗo noddina. Ndaare dey fewndo maɓɓe ɗum ɗo wanno ko waɗi o gorejo makko maynoɗo on ko ɓooyi tawata ha o yaari ha Bilal moɓe lettayno ka désert ɓe waɗamo kala ko ɓe faala fewndo Umayya. Hande ko on ƴewata noddina e hoore maɓɓe o yayni o yano mari sens wo kanko wuurɗo woni woni heɓari sens. Ndaare golle kefeere ɗum ɗon ko feere jum. Bilal oɗo sahaba ɓen hakkundeji maɓɓe kamɓe kadi ñande goo ɓe critique no Bilal ha ɓeyni wo ko yabna sawda ko ayo ɓi ɓaleejo. Bilal nani ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nani ngol konngol ngol satti e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓeni jaka han joni fi kala hiɗon ka nder l'islam jikku majjiyanko on han joni iwari e moɗon miɗo hakkundeji moɗon han joni on wowɗa e sifaɗi konguɗi. On sayi sahabajo wolnoɗo woɓɓe ni ko Abazar o ƴetti o wallini kuupuru makko ndun ka leydi o inni Bilal ari yaɓa ɗo fi yottagol ngokol ngol mi wowlumaɗo saabu nelaɗo seytini. Ndaare jikku ɓaleejo ko honɗum Bilal jaabotomo jogiiɗo ɓernde laaɓunde nden neɗɗo annduɗo Allah ko honɗum o wi o inni wo himo mooli Allah nde o ƴettata teppere makko o tippa e kuupuru sujjandu Allah hay so tawi ko nde wootere. O inni o waɗata ɗum kanko o yaafike ko yaafiɗo kay tayle o yaafike few. ɗum noon feƴƴi ko wiyete Bilal o hari ko ɓaleejo wonno ko musidɗo men africain jo kadi woni ɗo e cofi ɗo. Bilal radiyallahu anhu ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ya Bilal mi nani hito koso koso teppe maɗe yeeso an ka nder aljanna. Bilal o maƴiti o ini nelaɗo min nelaɗo maaki ni hi o yeeto lan ko honnum e golle moƴƴe wonɗa e wadde ha tawata mi nani hito teppe maɗe yeeso an ka nder aljanna. Bilal o fesi nelaɗo wolanta ɗum ɗo sira haade aljanna nelaɗo wolirta mbeleɗe. Bilal o miijiti e golleji makko ɗin ha o andite o inni wo ha hande salligi bonirari lan sina mi yahay mi salligo. Si mi salligike mi gayni kadi mi juulanayi Allah darɗe ɗiɗi. Si mi juuli kadi mi ɓanta e juuɗe anne mi toro Allah yo Allah yaafala. Nelaɗo mayi ko sabu ɗum ɗo hokkuma aljanna yo Allah newno e wawi waɗugo nga gollal ɗo. Joni hara yewtere nden leerol lanni gasari mi resima luttuɗin haɗa ɗe weltano kala neɗɗo yawɗo ha suusi ƴetti bobo muɗum jonni ɓiɗɗo mum inde nden hara ko Bilal. Haray ɓe mawɓe men ɗo Alaji Abdoulaye kolla ɗo ɓooyaari ko Seydina Bilal woni ko ɓe innitiri ɓiɗɗo maɓɓe on. Miɗo toro Rabbul Ibade on nde ñalande wonɗe e muɗum ɗo ɓaawo julde alan sara kadi ka du'a jaaboto yo Allah waɗu bobo won wa Bilal. Si ɗum ɗon feƴƴi ko annabi Moussa ɗum mi resima tun annabi Moussa tarihaji goo no windi wondema annabi Moussa ko ɓandu ɓaleeru wonno arabu ɓe ɓe yetti ɗum ɓe ƴetti honno tariha on ko honɗum ɓe inni wo konngol ko wiyete ko Moussa
wo alamar ɗongol konngol ɗo sina ɓaleejo. Si goɗɗo tappima ɗo joni inna ɗum ɗo Moussa, ko tappuma kon Moussa, nane yewtere nde moƴƴa. O tappima ano muusi ka Moussa wo ko honɗum waɗi si annabi Moussa innira Moussa, ko ɓay yumma makko sowike mo lebbi 9 e balɗe 10. sonnaɓe no andi ko woni sowagol. O jibinimo ha gasi tawi ko fewndo Fir'aun. sa jibini yara ko ɓiɗɗo gorko ko a ƴettumo ukkaka nder wowru ɗuna, tayle ko fewndo on sayno ko be o waɗa ɗum ɗon. Allah lulimo wonnema yo ƴettumo o tumba e debe o bugo ka nder ndiyam. O ina ɗa hari ko unugol, joni mi ƴettu o ɓiɗɗo am mi bugo ka maayo. O inni o kono ɓayi ko yamirore Allah Moussa. bobo yaadi e nde inde ɗo par ce que na fembugol woduno. Allah pooɗimo ɗon ha hewtinoyi kadi ka Fir'auna, tawi ko Fir'auna woni ko ne'ata o. ko ɗum si yimmowo on inni wofa Moussa allazi rabbahu Fir'aunu mursalu wa Moussa allazi rabbahu Jibrilu kafiru. Moussa ɓen ko ɓe ɗiɗo. Moussa Fir'auna mo neyi on o woni annabajo, ɗum ko annabi Moussa alayhi salam. no woodi Moussa jo gool ka taw wiyeteɗo Moussa Samiri moƴƴinoɗo ndiya ngaari kanŋe yimɓe rewi ndi fewndo annabi Moussa yewno yewdugol e Allah. on noon ko ñaameteji aljanna woni ko ne'ira, ko hombo ne'imo kadi ko patron e patron men fof lanɗo malayika fo Jibril o woni kefeero. innaka la tahdi man ahbabta, a wawata fewnde mo fa Allah, walakin Allah yahdi man yasha. ko Allah wawi fewnde, yo Allah fewnu e fewna e ɓiɓɓe men ɓen. donc ko gissa mi ala yeñmide ɗo leerol lanni. si ɗum noon feƴƴi ƴetten annabi Shuaib. ɓe inni annabi Shuaib o wonano arabujo, ɓe inni so ƴettama joni ko ɓaleɓe ngo dambiterte. kono ɗo ko minen yewde o na hadis maɗa ko tariha. wonnema oɗo kadi ko ɓalejo wonno, fi kala woɓɓe no conteste no sali. ka annabi Moussa ɗa mi yeggiti toɓɓere wotere, ɓe dallinori ɗiɗaɓu wondema hari ko ɓalejo. wo Allah inni ka Qur'an wo adkhil yadaka fi jaybika takhruju honɗum bayda, wo ƴettu jungo ma ngo watta ka nder jiifa ga ngo yaltay ko ngo daneho. ɓeyni wo si tawi jungo ngo yaltay ko ngo daneho, fewno ngo natata hari ko ngo honɗum. Allah innatano ngo yaltay ko ngo daneho, hara fewno ngo natata kadi ko ngo daneho. ko ni tariha on, histoire on ko ni ɓe analysir tan. ɓe ƴettiri ɗum ɗon ɗon. mi feƴƴa ɗo inchallah leerol lanni. mi sakkitora hombo Cheikh Lugman suratul spécial no wiye suratul Lugman. oɗo karamogo oɓe hiɓe yeddodiri, woɓɓe inni o wonno annabajo, woɓɓe inni o wonano annabajo. ɗum yeehi ha hay nokku ka jiccoyi ala natiren no wonɗen e yewtude. woɓɓe yinno oɗo kay ko ɓandu ɓaleri wonno ko wonno. kono yiyata suratu Umar ma suratu Abubakar, ko wiyete suratu Lugman. ɓe inni oɗo kay ko wonno ko ɓalejo, ko teddugal ko haɗo. Allah inni wala gade atayna Lugmanal hikma, min okki Lugman o ko wiyete hikma. Allah noon inni ka Qur'an o innari kala on okkaɗo gandal haray o okkama moƴƴere ɗuɗunde. ko Allah inni wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yazakkaru illa ulul albab. kala okkaɗo ko wiyete ko hikma faamu haray o okkama moƴƴere hewnde, kono ala oɗo wajidotako sina ɓen jomiraɓe haqqillaji. wa akhiran ka suratul Ahzab, Allah inni ɗon honɗum falamma qada zaydun minha watara zawwajnakaha. oɗo kadi ɓe inni o wonno ko ɓalejo Zayd. so ƴetti sahabaɓe fof ɓeɓe mi wolfimo guluji 120 e goɗɗum. o yiyatamo inde mum wowla, hala ko inde makko nden tigi si wona o wiyeteɗo Zayd ɗo. histoire on kadi feƴƴi hakkude makko e hombo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓe inni oɗo kay wonno ko ɓalejo. oɗo o jombi sonnajo o accitimo ko hombo jombitunomo ko ɓurɗo moƴƴude tagi fo gonne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo fof ko yewtiren ɗo ka be ko ɗeɗo sakkitiɓe fof e wawa développe de leer on wuuti woni witte. mbiɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on ka Allah teddini en ɗon kadi yo Allah ɓeydan en teddugal ngal kadi. mi torike rabbul ibado yo Allah taw hara ko fi Allah yewtira, ko fi Allah kadi woni ko heɗora kadi. mi torike rabbul ibadu on en a ñamaka aduna ga, kono Allah taw kanko himo yiɗi en ka makko. no yiɗiri en noon ha suɓani en ɗi piiji ɗo fof yo yiɗirni en ni kadi ha hokku en jannatul firdausil ala. mi torike rabbul ibadi on ngol leñol meɗen baaɓe maki no hatto jini e teddungal je buyi kadi o hokki en ɗi buyi, gandal o hokki en,
ngari o hokkiyen jawdi hokkiyen piiji boyi hokkiyen no lutti pi hunkon himmande ko kanko kadi woni jogii kunɗo. miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala koye ñalande juma wonɗen ɓaawo julde alansara yo Allah teddiniren kadi hendagol ngol laamu ka meɗen. mi toriki Allah kala ko addata ko wona sabu ha ɗum no wawo hendade yo Allah on ɓannu, kala ko wonata sabu ha ronka ɗum ɗo wadde yo Allah on pottin.